Aleluia. Senhor, nos chamamos danki tata, pedir aqui danki para o amor, por misericórdia. Conosco por ti dia mais, conosco por bisa te que nanang bayuda no, Senhor. Nós te agradecido na tudo o qual nos por conviver tu dia de novo. Ajuda-nos, tata. Para nós por assim, Senhor, e coisa não te agradável nome. Ajuda-nos, tata, para nós por biba e biba abo te desejar de nós. Me agradecido para tudo o qual ang Senhor com dembo nome nos está recebi. Com os nos está pendiente de je para nos seguir guarda com fé firme para sobrar o vai mover a nos favor. Danke para tu saque, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Oh, sí. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de
pondré en pie de guerra, derribaré montañas y caerán fortalezas, con la espada en las manos y con Jesús al frente. Caerá el principado y huirán las huestes. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir, porque el Dios Todopoderoso pelea por mí. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir, porque el Dios Todopoderoso pelea por mí. Espíritu de religiosidad, te digo yo, sal fuera. Tú no tienes autoridad, te digo yo, sal fuera. A toda mediocridad, te digo yo, sal fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera. Me pongo la armadura y el escudo de fe, revestida de Cristo, pelearé y venceré. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir, porque el Dios Todopoderoso pelea por mí. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir, porque el Dios Todopoderoso pelea por mí. Espíritu de religiosidad, te digo yo, sal fuera. Tú no tienes autoridad, te digo yo, sal fuera. A toda mediocridad, te digo yo, sal fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera. A toda la iniquidad le digo yo, fuera, y echa fuera toda falta de perdón. Fuera a la envidia y a toda murmuración. Fuera, echo fuera toda manipulación. Fuera espíritu de confusión, te digo yo. Fuera, en el nombre de Jesús, te digo yo. Sal fuera. Espíritu de religiosidad, te digo yo, sal fuera. Tú no tienes autoridad, te digo yo, sal fuera. A toda mediocridad, te digo yo, sal fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera. E siang bistari minus loji kami nos 23 minuta pasadi jesung. Aqui dentro estúdio de Rádio Aroma Natural, Aveta Jaweps 29, sí, 29 de julio 2021. Nos temas de bonita canciones. Quiero mandar un saludo, bendición dabei especialmente para Anne y Mustafa. Just bendición a Anne con Mustafa, ribe dushi dia aqui, Aveta Jaweps. Cujos bendicionamos tan ricamente, meti un bonita canción, especialmente para Anne con Mustafa en Groningen. Vamos a escuchar aquí.
worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Hey, we make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. To it all. Jesus, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Oh, devotion, dear Yes, sigur. Kasi mi tarigis dos din studio kilans ba? Sa akin sa bimbak ng belki. Kung mas de bonita kansyon ng... Essa kita bu programa começava o dia com o Senhor. E já luna para jabiarne de Jesunor para unor aqui na Radio Aroma Natural. Sintonizanos asina recebi o bendição para medio de cantica ng Cristian mensaje, oração, saludos, felicitação e hopi mas. Bo dia carga com bendição a começar aqui na Radio Aroma Natural. Ore prema na minha vida apresentar, se não perguntar me tambalear.
La manera mía mirarlos más día y mi no. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Se mueven los dinteles del cielo. Siguro, sa sige kumasta, maribedu siya, sikira man saludo, si Lance Mirakin, man saludo dami pa Mama Ivy. Bom dia, bendición para nos mamichi Ivy, bendición dami sikira man pa Papa Amir Cowinclar, bendición dami pa nos prinsesa heredera Shareska, bendición dami sikira man ng Juni Marcelo, nam do kasi familia pa Kiara, just Kiara, bundi un jumpsuit, ¿sí? Sí, pues avión que van a poner, ¿qué pasa entonces? ¿Sí? Bendición a mi paquilla, nos quiero mandar un saludo, bendición que trabaja especialmente para Ron Chico Magali, feliz sa Jawebs pa bus lang, mas kuchisaki. Necesitada, me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer, muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Entre los hombres, tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. ¡Hey, bonita canción! ¡Nos tomamos con más! La mira aquí, sí. Tacoco me va ahora aquí, por aquí. Minsa. No, mi no sa. Me tengo que buscar tono. Sí, una me tengo con ahí.
La mi va que me puedo lograr un maqui, sí. Seguro, ¿no? Sí. Esa aquí, la mi va que me puedo poner esa aquí también, sí. Mami, a ver, no es así. Otro feituro, otro papo corazón. Esa aquí está para señora Ivy Richards. Sí, bendición. ¡Échale! México lindo, no te rayes. Tú me has dado tanto, tanto amor, Señor. Qué bueno. Que en tus caricias me brindaste más amor. Qué bueno, de tu presencia y de tu espíritu yo estoy lleno. Mi corazón se regocija y estoy a gusto. Qué bueno. Quiero decirte que contigo paso yo los días muy alegres. Que no me enfado porque sé que nadie podrá quitarme hoy tu gozo. Pues han tratado con mentiras provocar que yo me sienta menos. No me molesta porque solo escucharán. Qué bueno. Las noches me consuela tu amor, qué bueno. Que este mundo necesita tu perdón, qué bueno. De tu presencia y de tu espíritu yo estoy lleno. Mi corazón se regocija y estoy a gusto, qué bueno. Quiero decirte que contigo paso yo los días muy alegres. Que no me enfado porque sé que nadie podrá quitarme hoy tu gozo. Pues han tratado con mentiras provocar que yo me sienta menos. No me molesta porque solo escucharán. Qué bueno, qué bueno. Dígalo conmigo. Hey, Sigur, qué bueno, qué bueno. Nos queremos mandar un saludo, bendición, dame. Nos queremos mandar aquí con tu país especialmente para Romanda Molina. Sí, no sabe conexión también que computer en Rotterdam. Entonces, es un ángulo estaba tanto que ansia desesperada con ambos escuchar. No, sí, no está ahí. Bendición, nos queremos mandar bendición con tu país para Romanda Molina. Bendición también nos queremos mandar con tu país para Shoot Marco Ruvelto Fanait. Que mucho nang tiene aquí, ¿verdad, Shoot Mara, para participar en Arte Palabra? Sí. Ela participa, ela declama na Ruelta. Essa aí todo cos. Sim. Então Ruelta a responder, mas já bonita, me compreende? Bom, tá aí que sana ante assim outro com? Sim. Af me pospera de bira tio trobe. Ah, mas quer arte palavra shoot mar. Ok. Va clarificar-me, danke. Bendicionado também, ribeti aqui, Elian Clara, su casa e família, dá um feliz dia. Então, tem Riley Molina, assim, me é nada, sim. Me é nada. Único como tem que não sabe, corriente vai na boneiro. Sim, pergunta falta de web, sim. Tiene da consumir, mire, tiene da consumir, que bien co, sem pia, sem cabelo. Te quer não me está massa, gente com sentir grande, sim.
Vos por culpa web con otro gente a causa de blackout? No, toch? Si vos está bezig, print un cos, buio pasa saque stekker de corriente, tabo falta, cos un cambio printer so falta, tampoco. A cos não por passa, ok, nós temos que ir com mais cuidado, pero se me sora bulanta reclamar web, me sora bulanta reclamar governo, me quer já botar contra o governo, vá? Mencionar número. Nós estamos tete aí, sim, pero me estamos levando a Riley, me é bolo. Se me felicitar Riley, me não canta para Riley, se me vai cantar porque não é bolo, tá? Não tem mais bolo, me não canta tampoco, mas escute isso aqui. Misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, tu misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo vago en mi vivir y dudo de mi existir, siempre a mi lado estás, dándome palabras de amor, palabras que levantan y consuelan. Te doy gracias que tu amor es así. Y quisiera regresarte un poco de tu amor por mí. Y quisiera decirte, Dios, que mi amor por ti, Señor, yo te lo entrego hoy. Todo lo que está en mí, yo te lo daré. Y tu misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, tu misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí,
Más música. Eu não tenho nada para escrever e chega cheio. Oração, ai chega cheio. Seguir para exclamação e rogamento. Nanga llega tenorea y altísimo y llena su corazón tu compasión. Él queda con su vista arriba el mundo herida y manda su palabra pasane. Adoración y alabanza. Llena en su presencia, nada crece gratitud, nada es santísimo y aduna tu honor me creado. Él extiende su mano y comanda su andar, y en el mundo con amor y bendición. Laga mi amor, fluye maneira río por mi trono y en el mundo tu bendición. Bendición abajo el cielo, Dios su gloria, su poder y su unción. Él llena corazón de turcos, pero arriba sana turco ponen en confianza de inje. Consola es nancuta quibra y con un corazón herida y seca lágrima de tristeza y dolor. Laga de amor, de atmósfera del mundo, tranquila tu desunión. lagi yen ay ba siya fo bis tari bono sulo siya ka bono sting 10 minutes bromeko just dos. Aqui tem estúdio de rádio Aroma Natural. Antes mira que sim, nós queremos mandar um saludo, bendição que vai especialmente também para a família Dovale, Gerard Dovale. Bendição também para tanta
Sudesca do Vale. Sí. Bendición también. Kutabay especialmente também para Shudreli também Shuwendli. Sí. Que Deus bendicionamos americamente feliz dia carregar que coisa tão bom que Deus tem para oferecer. Você não tur dia de novo. Casi família completo também com família novo. Sí. Vita entusiasmado para tope já luna aqui. Sí. Na campamento. Sí. Vita hopi entusiasmado para tope família. Sí. Família novo. Sí. Nós família virando grande, sí, mesora, isso muda, igak, sí. Aha, sí, mama kuyu, a mesora, sí. Kiko, sa teko batata ng keka ba? Bitla, mister konsiku na promeno Gerald. Di ko da pura asina. Sabi pura sa lisalo. Sis, no, minotagana hinekukos. Mitama ne mita. Bendición. Familia do Vale completo, bendición. Escuches aquí. Tu propósito en mi vida es bendecirme. Tu propósito es entregarme las naciones. Que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro que tu palabra se hace realidad en mí. Declaro que lo imposible se hace posible. Que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder. Que ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Su propósito es llevarte a las alturas. Su propósito es llevarte a otro nivel. Y que puedas alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro que tu familia es bendecida. Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación. Que todo ojo pueda ver que en su nombre hay poder. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro cielos abiertos, lluvia de bendición. Que el yugo se pudra a causa de la unción. Dios te dará las naciones y todas esas promesas la verás en tu vida y en ti se cumplirá. Declaro por la palabra que los muros caen. Declaro por la palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver
Siguro, mita deklara libertad. Nos tintame di net limer se mundia rumang unjaso menisiona pa mi yu nang inyeto na família nang tambe mikier orasyon si. As mira kita skibi Desiree Lawrence e su baby ko vai sosigar. Senhor Deus dona nang undushi lugar den cielo pa Zoizo. Amen. Di nos parte tambe força natura família nang di Edamcita, si. E tambe su baby ko abi falece. Ko Deus por na cada baixi den coração nang apresentar. Den vida de família nang queda atrás, ko Deus consolar nang e nos ta convivi ko nang momento nang de tristeza, momento nang de baixi ko tarei na pa causa de pérdida repentino aqui, que ojalá Deus por compensar a circunstância ng aqui, ku bendición ng de ng vida. Especialmente para família, nos tabay kay canción aqui, vamos escuchar aqui. Mi carga da duro, in momento comincia comprender, pero mi sacupo da cada cumi y mi Satanás que me turba, Jesús botei oscuridad, rongonami, bolus e seguro, oh palabra Jesús, dame sostén y mi sacubotín mi tener. Señor Jesús, abo nunca a fallarme en tormento, voy a ayudarme vencer. Oh, gracias, Señor, está suficiente. Y mi sacubotín mi tener. Satanás que me curva, Jesús botei oscuridad, rongonami, bolus te seguro, oh palabra Jesús, dame sostén. Y mi sacubotín mi tener. Señor Dios, mi sacubotín mi tener. Mi vida no tengo mal. Y tú lo que me tienes, y tú lo que abandoname, a guardar. Pasomotín tengo ganas y es aquí me te agradecido hoy. Pasomotín nos tener, nos que te servimos, nos que te quiere de mo, botín nos tener, ahora para siempre.
Satanás que me turba. Jesús, botei escuridad, rondo nami, bolus, te sigo. Oh, palabra Jesús, dame sostén y mi Essa aqui tá o programa começava o dia com o Senhor. E já luna para já viernes de Jesunor para Unor aqui na Rádio Aroma Natural. Sintonizanos assim na recebi boa bendição para meio de cantica ng cristiano, mensagem, oração, saludos, felicitação e hope mais. Bo dia carregar com bendição a começar aqui na Rádio Aroma Natural. Da maneira me mira a luz, mas de dia y me no sobra fuerza. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Se mueven los dinteles del cielo. Na continuação, mensagem de dia. Então, feliz dia. Danke de permitir-me receber a também outro mensagem de dia. No laga bo inimigo espantado. O título de mensagem de ave. E mensagem de ave é de 3 de uma série que me intitula Mais cerca de Deus. Ave que para que tu na é medo infundar que nós temos para nos inimigos não, é medo infundar que nós temos para cair em tentação. Senhor, me recibo para o dia de ave, dia novo, que vai llenar nós com o cheio de vida. Danke, Senhor, para a mensagem de ave. Danke para a inspiração, danke para a palavra. Me te pedimos, Senhor, para mover poderosamente através de mensagem aqui. Toca o coração de oyente na como palavra, para não poder conhecer, para não poder transformar, para não poder chegar mais cerca de você, Senhor. Mas a boa palavra da na vida, boa palavra da na direção, boa palavra da vida. Me te pedimos, Senhor, para llenar-nos também com sabedoria e bom compreendimento de boa palavra. Sanação total para esnar com a vida malo, força e consuelo para esnar com toda necessidade. E te pedimos, Senhor, te na boa luz, te esnar com ainda está canando de escuridade. Trek na tresenang ding luz, Senhor. Tu resta aqui, me te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nos laga o inimigo ng espantado. Em Filipenses ng capítulo 1, versículo 28, Filipenses ng 1, versículo 28, Pablo escribe lo siguiente na igreja de Filipe. No laga vosso inimigo ng espantaboso de nada. E se lo demostrar ng kunang tabay perdi e kuboso tahanya salvação. Dios tesoro paese. Se nós queremos mais cerca de Deus, nós necessitamos de pôr todo tipo de medo para a autoridade de Deus.
não tenha medo de bo inimigo não. Niti esnang carnal, niti esnang espiritual. Esnang carnal estima nang. Aceita é arma de mais poderoso como tem contra de bo inimigo ng carnal. E esnang espiritual rechazar nang e pone nang bao de autoridade de Deus. Aí me papi de medo para o inimigo não, especialmente medo de Satanás e sua compinche não. Bo medo para Satanás e sua compinche não, pero também para o inimigo não carnal tá infundado. Não tem motivo para ter medo. Tá bom medo tá dando não mais poder que em realidade não tem. Obviar o pensamento traz de medo aqui, que nós temos para Satanás, é o seguinte. Nós sabemos que Deus ha dado a nós uma vontade livre, para nós mesmos escolher. Então, para o motivo, nós está querendo que essa que está se possível também para Satanás por hinca e gana e vontade para pecar de nós. Pero Satanás não por fazer essa aqui. Então nós que estamos de Deus, nós temos a possibilidade para vencer pecar, dor de a convicção que nós temos que Deus que hace nós santo e que llena nós com desejo para vencer pecar. Meta hibabo Filipenses 2, versículo 13. Kuta bisa para sobra Deus ta esum kuta trajado em bolso para si bolso capaz, não somente para desejar o que está quadra com sua vontade, mas de cumprir com ele também. Deus ha equipado-nos de tal maneira que nós sempre temos desejo para cumprir com Deus sua vontade. Nós temos de quebrar com o medo infundado que nós temos para Satanás. Nós temos que quebrar também com o medo que nós não podemos resistir à tentação hora que apresentar. Mas o que é a tentação? Tentação pode ser considerada como uma invitação. Uma invitação não para ser bom, mas para ser maldade. E não pode rechazar uma invitação. Nós podemos ver tentação também assim aqui. É uma invitação de bom inimigo que Deus te permite para poder mostrar na bom inimigo que o bom inimigo não tem poder. Por de mira aqui, tentação não é uma mostra de debilidade, mas uma mostra de força. Espírito Santo arriba a Jesus deserto para ser tentado. Não para preto, sino para descobrir, Jesus descobrir, o secreto convence o inimigo que trata de essa tentação. Então, para nunca mais ter medo de Deus. Então, de maneira aqui, Jesus está sendo abo e ami também. O abo e ami nos por viver sem medo de nos inimigos. E vida sem medo está facilitar-nos para pôr e ter nos enfoque de lo qual é essencial. Está Cristo Jesus que vai levar-nos mais e mais cerca de Deus. Está facilitar-nos, dando-nos paz e tranquilidade de nossa vida, para nós poder viver uma vida santa. Claro que Deus não aduna nenhum de nós um espírito de cobardia, mas sim um espírito vivo e valiente, sempre capaz para contrarrestar o ataque de nossos inimigos na nossa vida. Seguidor de Cristo Jesus está ser tentado todo dia. Não amo só, a mim também.
Pero Deus te permite isso aqui para é justo e é santo compreender a limitação de nos inimigos, mas sobre nos inimigos não tem poder de nós. É poder que não por ti, é poder que está nos mestres do não. Satanás e seu compinche não, sua única força é de pura podemos espantar, de podemos querer, que tá poder enorme em frente de você. Então, essa aqui é motivo de como está desaprovar o acompanhamento de película de horror. Porque não está planta semente de medo dentro da cabeça, onde o legado quer que, em verdade, tudo o que está monstruoso, tudo o que está diabólico, por ti e não tem poder. Então, poder grande. Para esse aí, não é verdade. É preciso o qual é inimigo de você para você. Outro ponto está o ser tentação de você mesmo, não está picar. O que se está pecaminoso, é se nós aceitar, se nós entregar nós mesmos, é tentação. Se nós aceitar a invitação para pecar. Então, é pecado mais grande tá, de não querer que Deus tenha poder de poner em liberdade. Ora, você cai de tentação. De não querer que Deus tenha poder de ajudar para não cair a trova de tentação e que cair de tentação. A mim, não quer liberar de nenhuma tentação de nossa vida. Pero se de medo que Satanás tem tanto poder, tem que ter poder e a mim. E medo é nós porque liberar de ti. É o momento que você logra de não largar o inimigo espantado, você vai experienciar paz e tranquilidade na sua vida. E ora você está ancrado estável espiritualmente, de barranca de fé, de confiança em Cristo. Tanto tem como manter medo e que dá dúvida que Deus te que tem poder, então você quer roupa vulnerável. O inimigo não quer atacar e não logra de propósito. Jacobo 1, versículo 8. Para sobre esta gente que tem água em sua mão, candela em outro, e não tem uma conduta estável. Jacobo está para pequenan de gente que não está para firme em sapato, que não está ancrado em barranca de fé. Kunami siting. Jadi gente nang aqui Jesus está papi dice de a parábola de sembrador que talaga semia cai mai de barranca em vez de ponteira. E também ibaw na versículo A. Lucas 8 versículo 13. É parte que a cai mai de barranca ta esnang que ta recebi a palavra contento ora não entender. Mas diz para tempo só, na nota saca bora ris, em tempo de prova, na stop de querer. Dor de medo infundar para o inimigo, na talaga não o espantar, de maneira prova bate na porta, na espanta assim tanto e pera na vista de Deus e cai em gara de inimigo. A mim me hinta. Laga nos palavra coisa junto. Coisa simples. Laga nos palavra com outro que o inimigo não tem poder riba abo nem riba ami. Laga nos palavra com outro que jamais nos tem medo de inimigo. Inimigo não pode
espanta-nos mais. Nosso inimigo está vencido. O inimigo, de outra maneira, leão que está na grunha rond, pero nos não espanta esse grunhamento. Pessoas com Daniel de cueva de leão, toda sua convicção, toda sua fé, assim na boca de leão, assim na abo e ame também. Ou seja, boca de leão que está na grunha fora, para espantar-nos, nos está cera sua boca. Se Deus ataca o coração ao imenita, todo a mensagem aqui, e não conhecer Cristo Jesus ainda. Nunca não receber de bebida. Ou quizás tempo vou receber de bebida, vou acá na cunena, vou banda, por circunstância de vida, a poder bebida lomba pé. Balaga espanto, balaga medo. Sobressaltado. E ave pode estar canando sem Cristo Jesus de bebida. Na abo me que hace e amada. Na abo me que hace e amada, para não ter medo, para não espanta. Para buscar a força em Cristo, obibianos que assim coisa para nos mais força. Pero dentro de nossa força carnal, nós não logra, nós temos que ter de força que Cristo Jesus está guiando nós com ele. Esse ave me que donava a oportunidade para escolher. Ave é momento para buscar. Cristo Jesus está bem back, está na caminha. E cada de nós me escolhe promete e chega. A Bíblia também diz que o bruidegom também, na hora que chega, não que estava lantar, que estava na lampi, e na cozeta, não estava junto com ele, de sala de festa, e outro não, que acaba já, ou que não a percurar para a lâmpada de zeta de nje, não lo queda para fora, não podrenta. Agora que não bate, e brada como abre bisanang, e não conhecemos, vai fujak. Aí me hinta me que para você que não tem roupa alternativa. Para escolher para a luz e vida eterna, ou para escolher para a escuridão, também está dando vida eterna, mas vida de sofrimento, vida de dolor. Sofrimento e dolor permanente. Para escolher para a luz, está dando vida eterna, e tu lágrima não vai secar de bobo. Não larga o inimigo. Isso com pinche ng Satanás. Sige ganhabo com eta poderoso, com eta em poder. Não lagi sige ganhabo com o que era cana da escuridade, passou para escolher para a luz, ofre como tem corrase, roupa grande, a do pequena Ateneu. Não lagi sige ganhabo com tá difícil. Não lagi sige ganhabo com da Deus a do tem poder. Mas é não tem poder. É a vencica abadou de morte e ressurreição de Cristo Jesus. E abo também pode vencer em Cristo. Ou pode vencer todo inimigo não. Dor de força de Cristo Jesus. E como está a força de Cristo Jesus? Pode aceitar Cristo Jesus de vida de meu coração ave. E não conhecer a situação, mas não sabe de que está passando. Que está passando de problema.
problema financeiro, problema ng matrimonial, problema ng edukasyon ni Buyuna, problema din outra relasyon. Pero awe tem um escapatório. Awe queda punir de liberdade. Awe quebra a cadena que timbo tene. Awe e yuko que tinha o buscar o que eventi abau de aceitar Cristo Jesus. E se awe é persona que awe que aceitar Cristo Jesus de boa vida, de bom coração, awe que chama Cristo awe e bisele, bem de minha vida, bem cambiar-me, bem liberar-me. Awe me te evitar, mas junto com de oração simples, pero efetivo. Porque eu diz repetir minha palavra. Diz bisa, Senhor Jesus, me está bem cerca bo, com coração arrependido, com coração lleno de duele, mas o me saco me afaiabo, me saco me apeca, me está pedindo para perdonar-me. Tiene misericórdia comigo. Bem de minha vida. Bem de meu coração. Transformar-me de criação novo. Criar de mim coração novo. Em qual mandamento não está gravado. Escreve meu nome de e-book de vida. E desde agora aqui, como alabar-me como sangue precioso e quita toda inquietude por de mim, não me siga abo só, meu Senhor, meu Salvador. Amém. Se você faz oração aqui junto comigo, bisa acaba uma oração simples, preta efetivo. Se você repetir minha palavra, não, o portem seguro com Cristo, que cana junto com o de bobila desde agora aqui. O passado está passado, está olvidado. Cristo cabe lavado com seu sangue precioso. Ela se vuelve limpio e nova trove. E agora que está começando a transformar de gente como estava, de gente que vai vir. Caminho abre, Pavo. Continua de canebo só. Toma contato conosco para nós poder dar informação, para nós poder guiar. O número de telefone está ali na pantalla, onde diz aqui. Toma contato conosco e se Deus faz milagre de vida, manda a nós sobre testemunho por abrir porta para outro nanco ainda de camber será. Danke de escuchar-me a minha hinta. Estava tão honor e prazer de poder ministrar nabo. Senhor bendicionado.
el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Essa aqui tá o programa Começava o Dia com o Senhor. E já luna para viernes de Jesunor para Unor aqui na Rádio Aroma Natural. Sintonizanos assim na recebi o bendição para meio de cantica ng cristiano, mensaje, oração, saludos, felicitação e hope mas. Bo dia carga com bendição a começar aqui na Rádio Aroma Natural. Ore prepara mi vida presentar, yo no pregunta mi tambalear, esta manera mi mira luz más mi día y mi no sobra. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Se mueven los dinteles del cielo. E siya nang bisteri no solo siya ka no skru sa mitari gigaba ding studio di Radio Aroma Natural. Danki na Myron Martina sukasi familia si. Danki pa e colaboración. Mi kira may aldo na may otro simang nos notei. Si ni ni Myron notei. Nos ti un simang ko nos ta buiten stad. Si.
Ahorita ni ficar que programa nang sino sumpo sleep programa vai kuni kami nga nos tabay. Si? Não palagi senhora nan drive programa, pero nos timbay siya na mucho cosa por aqui, si? Dama nan se atende que programa, pero ahora nos skakal over ku studio te dry gospel pa lang otro simang, okay? Que me di pendiente pa desarrollo nang ay sobra nos ting compromiso nang pa fodi Utrecht. Ante ori kasanan po dry programa pa nos tingulaga studio skakel in pasi nos escucha gospel a lo menos escucha gospel sí. Okay? Nos queremos saludo, bendición para nuestra hermana. Takonya mi hermana que trove. Amareli Sazet, sí, me olvidé su nombre, siglo sin mi reda, pues ahí. Sí, la vai maneco un país extraño. ¿Sí? Avo como posavo. ¿Sí? No, me tomo una bonita canción, pero Amareli Sazet, Dios bendicionado, Bruman. Bendición también para Joven, su casa y familia, bendición también para Dairinko, Owen, para vos na Saki. Sami con mi timbalón, hasta entrache en mi cabeza me da conta. Fogli de marica di mi mamá diosa aparta mi. Ella creía mi si con sin imagen también semejanza. Sempre ta sigui curva, cultul sotto di strategia pa mi duda, e palabra di Señor ta conta, rivolge mi ta para, pa sempre ni sempre, ora mi guarda in spil, mi ta miruntin, ora mi guarda in spil, mi ta miruntin, io sa crearmi, e la formarmi, mi ta bonita, mi ta precioso, mi ta gusta mi mes, mi ta mal un 10, mi ta gusta mi mes, mi ta mal un 10, low self-esteem, Dios te la clean, low self-esteem, Dios te la clean, mi tin valor, hopi valor, mi tin valor, hopi la valor. E palabrito senta bisami con mi timbalón, hasta entrache en mi cabeza me da conta. Fogli de marica di mi mamá diosa aparta mi. Ella creía mi si con sin imagen también semejanza. Sempre ta sigui purva, cultul sordo di strategia pa mi duda, e palabra di Señor ta conta, rivolge mi ta para, pa sempre y sempre, ora mi guarda in spil, mi ta miruntin, ora mi guarda in spil, mi ta miruntin, io sa crearmi, e la formarmi, mi ta bonita, poco precioso, mi ta gusta mi mes, mi ta vale un 10, mi ta gusta mi mes, mi ta vale un 10, low self-esteem,
Pues ahí está mi timbalor. Vista arriba no solo. ¿Qué está diciendo nuestro reloj ahora? Sí, tengo que averiguar eso. Sí. Ya tenemos 23 minutos antes de una de la mediodía. Sí. Tengo que decirlo así, Armando Rincón Sarmiento. Bendición también para Jesse. Bendición también nos queremos aquí con tabay para nuestra sister Elian Like. Ahí na hangalo. Conta Elian, conta que ver. Ver aqui tá um cosco da dangue de homem da nem conta custa vacancy. Se ver aqui tá se me tá confundir-me. Sim. Ele na vacancy que ele tá bem transporte me tabay que ver aqui. Bendición dame nos queremos para Dave e também para Sally Franz de Viangelo e também twee lane nang. Sim, muito nang ko tatene nang Yong. Sim. Twee lane nang tatene Dave ku Sally Yong. Sim, na vai participar no Wega Olímpico na gana siguro. Wala ka. Muito tao nang bezig no. Twee lane nang tao nang bezig. Dan kaya siya si muito na kuena barika dame. David, bendición dame nos queremos aqui com tabay. Da come io nada man tabale de mi cabeça aqui. Mas come cava assim, não? Será? Mas come bem? Era sobre que men no. Ora bisa que danificar. Amarelo está certo. Ora bisa que danificar. Se não. Basi que tópico aqui, sim. Nós estamos mandando saludo para nos Florence Stein, bendição para casa e família. Conta que ver banda. Sim? Puntra na meta, tem que sair a mami duche que a que tá aqui da pedime. Mas come pango sto ba, bota bem, tem que tu verdade com isso assim geral. Amare papa que muito aqui. Bendição para Florence Stein, nos queremos mandar bendição também com o especialmente também para Latifa Felix, casa e família, bendição também para Irida Felix. Ela diz, amare bota stout, sim. Mas je staat me, zie wat doen geral a força assim, né? A outra twee tegen één. Tá como é que você ganha assim aqui? Sim? A gente vai pelante. Bendição na menos que ramane ko ba especialmente também para Marco Etzelin today. Bendição também para Maki ko Juni conta que mango nang. Sim? Agora que Marco tá maca be com mango, ah? Tá que na maca be com dentro. Isso três pida com assim. Comprar book sudoku para Marco assim. É frescamente. Não tá de stress com Marco, só notili. A mim não te permite coisas. Tá disposto a ganhar, não? Guardame tá aí com beque, sim. Bendição dá-me. Como diz que mouse assim aqui? Bendição. Me diz que oi mouse, sim. Bendición dame nos quero mandar também aqui, me echaram um vistazo aqui para Sofia Trinidad, casa família. Bendición também para Solange, para você não tua canção que vas escutar letra não que. Ay, ay, ay. Que Dios me lo bendiga, paisa. Ay. Malanta con deseo para desear lo mejor y mirar va adelante dentro parte de boa vida, mira prospera, malanta con deseo para desear lo mejor y mira va adelante dentro parte de boa vida, mira prospera. Me da pide Dios una vida y salud, una abundancia y enabo con su paz. Su bendición riba voy una buen trabajo y buena finanza, que siempre no te impande en casa. Gente fiel rondo de bo pa cargar pedi Dios bendicionado. Malanta con un deseo para desear lo mejor
parte de boa vida, mira vou prosperar, malanta com desejo, para desejar lo mejor. Ay, de mira vou vai delante, dentro parte de boa vida, mira vou prosperar. Mira, pide Dios una vida y salud, una abundancia y llenar con su paz. Llena su bendición, riba voy una buen trabajo y buena finanza, o siempre no tem pan de casa. Gente fiel, un dolivo, pa' cargar budengue bom y también dengue tempo malo. Mita pidi Dios bendicionabo. Ay, ay, ay. Mita pidi Dios bendicionabo. Ay, sempre lo timpan de casa. Mita pidi Dios bendicionabo. Ay, una cubo bailo bo prospera. Mita pidi Dios bendicionabo. Sabiduría y conocimiento. Mita pidi Dios bendicionabo. Su amor tan surpasado. Yes, mi pidi Dios bendicionado, echar un vistazo arriba no solo Oloshi. Oloshi da Sigicana, jagamos in 16 minutos promeco uno que tem studio di radio, Aroma Natural, nos timasta me da mira que é. A mira que nos queremos mandar un saludo para Tanchi Etling La Cruz. Sí, bendición también para Setning La Cruz, casi familia completo. Bendición también nos queremos mandar para Marlene Keller, sí, ele nanta na Holanda, pero tu pensamento tá na Bonaire. Tá dormindo na Bonaire, sonha na Bonaire, landa na Bonaire. Ora que nós pior lugar da dentro slow nanta. Sí, então tá comparar a de Holanda com a Bonaire? Passou Bonaire na metade Holanda, não? Sim, as tem nada a ver, sim, Bonaire tá tuin de Holanda. Achtertuin de Holanda. Sim, não tá mantendo tuin bom, sim. Bendição, nós queremos aqui também. Que mais assim aqui? Para Francisco Norma Peters, nang di Nikiboco site, bendição para você na casa e família completo. Feliz Jawebs, bendição também para a senhora Cinta Nicolás. Bendição para Mamichi. Sim, Mamichi, Mercedes Carolina, ¿conoce esa Carmelita? Soliana Geboros Elberi, bendición para Eric, para Tanchimila, para Lisa, para Abby, para cuéntase. Ego aquí está mi gana, un tiki agua aquí, sí, sí. Bendición, a la vez que bendición también para madrina Clesia France, sí, Clesia Nicolás Geboros France. Madrina, bendición para Ludovico también, tú sobre la familia, sí. Nos tenemos bonita canción para vos, sí, nos queremos mandar un bendición especialmente para Nelly Leoneta. Bendição para Abigail, para Esther, com mi Merari, mana Merari ulana man, di vakantie. Eu te da ver lá mês na rua mata louça aí. Sim, mandei. Sim? Me também vai aqui. Se minha mãe não copa, me se minha cops contar, bendição. Sim. Bendição para cá e família na tour e bana na pano, especialmente para você tour é bonita canção que vamos escutar aqui. Oye, tú sacudir del tambor. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Jezus heeft de prijs voor jou en mij betaald. En heeft ons bevrijd van het juk van slavernij. Jezus heeft de prijs voor jou en mij betaald. En heeft ons bevrijd van het juk van slavernij. Dus schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg.
slavernij. Jezus heeft de prijs voor jou en mij betaald en heeft ons bevrijd van het juk van slavernij. Dus schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Schud het af. Je bent vrijgekocht. Sacudier. Verlost, bevrijd, vrijgekocht. Met zijn kostbaar en dierbaar bloed. Jij bent vrij, ik ben vrij, wij zijn vrij. Daarom vieren wij en zingen wij. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Schud het af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Jezus heeft de prijs voor jou en mij betaald en heeft ons bevrijd van het juk van slavernij. Jezus heeft de prijs voor jou en mij betaald en heeft ons bevrijd van het juk van slavernij. Dus schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Jezus heeft de prijs voor jou en mij betaald en heeft ons bevrijd van het juk van slavernij. Jezus heeft de prijs voor jou en mij betaald en heeft ons bevrijd van het juk van slavernij. Dus schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Schud het af en gooi het weg. Sacudier, Ventafort. Verlost, bevrijd, vrijgekocht. Met zijn kostbaar en dierbaar bloed. Jij bent vrij, ik ben vrij, wij zijn vrij. En daarom vieren wij en zingen wij. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Ja, schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Schud het, schud het, schud het. Hey, seguro, schud het af. No está bij werkulista af. Son es die menos que 9 minutos pa uno que den studio di Radio Aroma Natural. E charo mi stas ok. Vamos ver que no está bij werkulista af. Bendición a mi Pacendi Rodriguez. Bendición a mi nos queramos a Darrelson Afonso. Felisa Jawebs. Ahorita Jawebs 29 de juli. Sonang. Juli ta den recta finale. Que ver aquí. 17 luna di ay. Ya acaba. Passando by Laganos Gumbe, que no está 38 luna. ¿Quién está así ainda de jullie aqui? Gani come bolo, sí. Bendición na menos que ramana que dabei especialmente também para irmã Trinidad e bendición da menos que ramana também para tanta Sandra Trinidad. Bendición. Bendición também para tanta Sharin van Blarkum, sí. Viste tanta Sharin Maria van Blarkum, sí. Na volta cosa aqui. Bendición también Pastor Raymond Maria. Bendición también nos queremos aquí con la mi Angela Lichtenberg, casi familia. Andrew Mercera, casi familia. Cruzita Sicilia, casi familia. Bendición también nos queremos aquí. En Frianga, casi familia.
No sta banco bonita canzone se ne kipanangan tola. Mira que mencionan para no ma que era pegaki si. Mencionan me panostante Hattie Burgos. Mencionan pa Edward Eddie Engelhardt, ti dame Beckman Engelhardt ng respektivo familia nang dame un bendición. Bendición tambe pa Zoraida González, casi familia. Y dame bendición pa Zoraida Brit, casi familia. Bendición dame nos hermanos de Tanta Mary Sinashu. So casi bendición dame lógicamente dame pa señor Elvis Sinashu. Bendición pa na mamá dame si mamá dame ta up to date. Ta fungi como DJ que di amo. Poneme para quieto sin que mamá bendición. Feliz Saja Webs, vamos a una bonita canción aquí, escúchale que. Gana di triunfa, mi tapi Señor, donami su bendición, mi tapi Señor, donami su protección. Comita y progresa, y más determinada, comita y prospera, y más decidir, comita bailar, y más decidir, comita y logra amor. Con fe del Señor no estaba adelante, con fe del Señor no estaba adelante, trabajando duro no estaba adelante, trabajando duro no estaba adelante. Positivo más, fe para triunfar, fe para progresar, positivo más, fe para adelante, fe para lograr, positivo más, fe para triunfar, fe para progresar, positivo más, fe para adelante, fe para lograr comportamiento positivo, entiende vos, positivo, pisa mi papi entiende, pisa mi papi me comporta, imita positivo, comporta viva, comporta mover, imita bailante, imita lograr, imita progresar, imita prosperar, trabajando duro, imita lograr, imita prosperar, imita bailar. Positivo, viste y logra vos, fe del Señor, no está bailando, fe del Señor, no está progresando, trabajando duro, no está logra vos, trabajando duro, no está bailando, no está progresando, no está prosperando. Yes, is aí tá positivo. Já chega recta final, menos que 3 minutos para o meu cuno de estúdio de Rádio Roma Natural.
O programa começou um dia novo com o senhor. Nós queremos mandar um saludo especialmente também para Geraldine Cartão, para sua casa e família completo. Bendição também nós queremos mandar para Sherman Ignacio. Feliz já webs para Sherman Ignacio. Bendição também para Marlene, Abelardo, Anthony. Conta com Nina tá bom? Bendição também para tanto Shelly Martes com Mama Inês. Mama Inês. Feliz já webs, princesa. Sí, taquina de 13 para mami Inês come be. Coi la mamba mi si. Si, stop it. Bisa nanda kada saka coffee freezer para mama come. Co fresco ti. Vai lá fi pescador água nanti pita drado piscar agora para mama Inês aqui. Si, dona mama Inês fresco come. Coi freezer, coi pague, assim, vai pelante. Bendição namin nos quero mandar. Sério, sige mas bendição namin nos quero mandar aqui com tabay. Lá nos mire aqui, sim. Para tanto Sharim Piqueri, para casa e família completo, sim. Família nada eficaz, solitário, home alone. Bendição também para os brother Rensley de Palms, casa e família. Bendição também para Tito. Bendição nos queremos mandar também para Tito Plata, também Ted Plata, na casa e família. Então, também, Coribel acabou sa aqui, também especialmente para Enco Mustafa. Yo!